Twari kwasuhuza abakunzi ba Afurikana TV turi ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 tujye kugaruka mu makuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi turareba n'ibivugwa mu Rwanda. Reka duhere ku nkuru yihutirwa ivuga yuko umuryango wa UN wongeye gufatira ibindi bihano bishya abarwanyi bo muri M23 muri twirwaneho ndetse n'abarwanyi bo muri FDLR. Ni tangazo rimaze gushyirwa hanze na UN rigaragaza bamwe mu bayobozi ba M23 bafatiwe ibihano nk'uko iri tangazo rya Loni ribigaragaza. Mu itangazo rero dufite na kopi imbere yacu rigaragaza yuko bamwe mu bayobozi bakuru ba M23 ndetse na twirwano bafatiwe ibihano. Harimo umuyobozi mukuru wo muri AFC M23 Colonel Nanga mu bafatiwe ibihano, harimo abayobozi bo muri twirwano bafatiwe ibihano ndetse n'uno mutwe wa twirwaneho ubwawo kaba wafatiwe ibihano nk'umutwe witwaje intwaro ndetse n'umutwe wawe mu 23. Ni ibihano ubona byashingiye ku bintu byinshi, kibaza impamvu UN ifatira ibihano umutwe wa M23 ndetse na twirwanaho kandi udahema kugaragaza yuko ari umutwe wavutse mu buryo bwo kugira ngo wirwaneho urwane ku baturage babuzwa uburenganzira bwabo amanywa nijoro. Bagaragaza yuko ibi bihano byafatiwe aba bantu ngo ari ibihano byatuma amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aboneka, ariko wabisesengura neza ugasanga mu by'ukuri ni ibihano bidashobora gutuma amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aboneka, kubera ko ni ibihano byibasira abaharanira yuko bagira uburenganzira babujijwe mu bihe bitandukanye. Ni kenshi M23 twirwanaho ndetse n'ihuriro rya AFC M23 bagiye babisobanura bakagaragaza yuko babujijwe uburenganzira bwabo bwo kubaho, babujijwe uburenganzira bwabo bwo kubaho mu bihe bitandukanye, kandi ko byagiye bigaragara ko ababuze uburenganzira bwo kubaho harimo leta iyobowe na Felix Tshisekedi, ariko nta gihe na kimwe iyi leta yigeze ifatirwa ibihano n'uru rwego rwa UN, cyane ko runafite ibimenyetso bifatika bigaragaza yuko uru rwego rwagiye rukora iperereza mu bihe bitandukanye ko rwagakwiye kuba rufata ibihano mu by'ukuri bigaragara kandi bifatika, kubera ko ubu butegetsi bwa Kinshasa bwabangamiye ku buryo bukomeye abaturage batuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko havuka umutwe wa M23 ndetse n'uwatwirwaneho ugira ngo barengere, ariko birangira aribo bafatiwe ibihano ku buryo bugaragara kandi ubona yuko bahaye misiyo Interpol kuzashyira mu bikorwa ibi bihano, ndetse ubona yuko ari ukubangamira uburenganzira bwabo bw'ibanze mu bihe bitandukanye. AFC M23 nayo ubona yuko amazina akomeye y'abarimo nabo bagenda bafatirwa ibihano mu buryo ubona rwose budafite ishingiro, kandi bigaragaza yuko ari ukubibasira mu buryo bugaragara kandi bushobora gushyira akaga ku baturage bari mwa bino bice. Mu bafatiwe ibihano rero nk'uko uru rutonde tubona harimo umuyobozi wa FDLR bita Callixte Mbarushimana agaragazwa nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umutwe wa FDLR. Bagaragaza yuko avutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1963 avukira aho bita Ndusu Ruhengeri mu ntara y'Amajyaruguru mu Rwanda. Akaba amazina yiyita ntibigeze bayagaragaza, cyakoze na nimero ya passport bagaragaje ko ubwenegihugu bwe ari ubunyarwanda. Bagaragaza ko muri 2016 ariho hajya hahindurirwa inshingano, aho yigeze ajya no mu Bufaransa akaza no kuhafatirwa, ko hariho na manda mpuzamahanga yo kumufata. Bagaragaza ko ari umusirikare wa FDLR wagiye ukora ibikorwa bigize ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu ndetse n'ibindi byaha bitandukanye. Biragaragazwa rwose ko ari umuntu usanzwe ari ruharwa mu bihe bitandukanye.
Undi wa kabiri wafatiwe ibihano ni Charles Sematama. Charles Sematama bakamugaragaza nk'umuyobozi muri Twirwaneho, bakagaragaza ko afite ipeti rya koroneri, bakamugaragaza ko ari komanda wa Twirwaneho, bakagaragaza ko yavutse mu 1975, avukira aho bita Karunyo muri village Kamombo muri lokalite ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakamugaragaza ko asanzwe afite amazina yitwa Sebanyana, ko bamugaragaza bakerekana ko afite ubwenegihugu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, pasiporo yiwe ntayo berekana. Bakagaragaza yuko abarizwa muri Haut Plateau muri Sud Kivu. Bakagaragaza yuko muri 2026 ibihano ariho byafashwe, ndetse bikamenyeshwa Interpol ndetse na Conseil de Sécurité nk'uko bigaragara. Yenda ngaruke kwaba bombi mbere yuko njya hano. Urafatira ibihano Callixte Mbarushimana, umuntu usanzwe ari umuntu ukekwaho ibyaha bikomeye by'intambara ndetse n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, ukamugereranya na Charles Sematama, umuntu uharanira yuko abaturage ba Minembwe bagira umutekano, abanyamurenge ndetse n'abandi bantu batandukanye. Mu by'ukuri uragereranya abantu badafite aho bahuriye namba, ukanabaha ibihano. Navuga ko ari nk'ishyano Loni yakoze, ari nk'akamaramaza ko kugereranya abantu babiri bakora ibintu bitandukanye kandi ku buryo bugaragara. Ubona yuko mu nyungu za Kisekedi no mu nyungu za Amerika ikoreshwa kugira ngo iharabika abantu bamwe na bamwe. Barashyiraho Colonel Nanga Yoberwa, bakavuga yuko ari umuyobozi mukuru wa AFCM 23, bakamugaragaza ko yavutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 1970, avukira aho bita Bangboya muri Haut-Uele muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakamugaragaza ko yitwa Colonel Nanga nyine, ko bamugaragaza yahimbwa Yoberwa, bamugaragaza ko afite ubwenegihugu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nimero ya pasiporo niba yishyiraho. Bakagaragaza ko iya Kongo barayigaragaza Repubulika Demokratike du Congo, bakagaragaza nimero yari afite ya pasiporo ya kera, ndetse baranagaragaza n'iy'ubu ngubu. Bakamugaragaza ko naho atuye, aho yari agiye atuye, bakagaragaza n'ibintu byinshi bagenda bagaragaza bimwerekeye. Ubona yuko yafatiwe ibihano n'ubundi ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Ukajya kuwo bita Dieudonné Ozio Mazio, ni uwafatiwe ibihano nawe, bakamugaragaza yuko avuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakamugaragaza ko asanzwe aba muri AFCM 23, n'ubundi nawe niko bamugaragaza. Bakagaragaza Alias Fleuve Congo nuko nayo yafatiwe ibihano. Bakagaragaza n'ibintu byinshi bagaragaza, ariko ukabona yuko ibi bihano ubirebye uko byafashwe. Colonel Nanga bakagaragaza aho bita John Mani Nzenze wa M23, Sebastien Uwimbabazi wa FDLR, Mohamed Rumisa wa ADF, Charles Sematama wa Twirwaneho ndetse na Twirwaneho ubwayo bakayifatira ibihano. Ibi bintu ubona yuko ari ibintu mu by'ukuri biraza gukomeza ibibazo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ni ibihano navuga bije ku nshuro nk'iya gatatu cyangwa iya kane muri AFCM 23. Noneho bagezeho badukire na Twirwaneho, bongera bafatira na Twirwaneho na M23 ibihano nka entities. Ariko FDLR nta bihano bigeze bayifatira, kandi igizwe n'abantu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ni umutwe ubiba amacakubiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashingiye ku moko, kandi ukabona ko n'ibyo bakomeje gukora n'ubundi bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ukabona rero kuba UN ifata uyu mutwe ikawugereranya, umutwe wa M23 Twirwaneho ikawugereranya na FDLR, ni amahano akomeye. Mu by'ukuri ni abantu batakoze ibintu bimwe cyangwa ngo bakore ibintu bimwe. Aha rero nje mu bwanjye busesenguzi cyangwa mu mboni zanjye, mbona yuko ino ntambara izarushaho gukomera, kandi uko bifuza ko ibibazo bikemuka bitazakemuka. Icyambere M23 izavuga ati twebwe nta buryo turakuraho turahagarika intambara, kandi UN yagakwiye kuba iba umuhuza hagati yacu n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bumve ibibazo dufite, ikomeza kudufatira ibihano amanywa nijoro. Ati turarwana rero nk'abagira ngo turebe ko twakirengera, turarwanira kubaho. Na Twirwaneho nuko Sematama ndetse n'abandi ntabwo ushobora guhagarika intambara mu gihe
barwana nyine bagira ngo birengere kubera bino bihano byashyizweho. Ntareba no mu bindi bihe ibihano byose byigeze bifatwa, nta gihe na kimwe byigeze bikemura ibibazo, nta gihe na kimwe byigeze bikemura ibibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo byagiye gukomeza ibibazo mu buryo bufatika kandi bunagaragara, aho kubikemura mu buryo bwa nyabwo. Mu buryo bwa nyabwo ntabwo bigeze rwose babikemura, rwose ntabwo bigeze babikemura, ahubwo bagiye babikomeza, yaba ari muri Afurika yaba ari hehe, yaba ari muri Afurika yaba n'ahandi, ntabwo bigeze babikemura. Rero ibi bihano mbona rero ONU ikomeza gufata ntacyo biri buze gukemura, ahubwo birakomeza gushyira umuriro mu mazi, birakomeza gushyira umuriro nako aho n'ubundi wari uri kwaka, ahubwo bikomeze gukomeza ibibazo. Ibivugwa muri Kongo byo ni byinshi, ntabwo twabivuga mu isaha imwe ngo tubirangize, kubera yuko nabonye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu noneho yashyizeho ngo n'itsinda, sinzi niba ndaryitse itsinda cyangwa ni inzobere, barizise inzobere, basise ngo inzobere zigiye gukurikirana ibyaha byabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga ati inzobere mpuzamahanga zinjiye mu muhati wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushaka ubutabera ku byaha bimaze imyaka 30. Ni inkuru dukesha BBC igaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho akanama gashya k'ubujyanama kagizwe n'abanyamahanga, katangijwe ngo kugira gasuzume amarorerwa amaze imyaka 30 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka kanama rero ko gusuzuma amarorerwa yabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiswe ngo Council for the Examination of Atrocity, kazagira inama ibigo bibiri byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'ubutabera mu gihugu kivuye mu ntambara, ibizwi nka Transition Justice, ikigega cy'igihugu cy'indishyi na komisiyo ihuza za minisiteri yo gufasha abahohotewe no gutanga ubufasha mu mavugurura. Aka kanama kayobowe n'imirimbanyi y'umunyekongo Julien Rusenge n'umunyamategeko w'umwongereza Sir Howard Morrison Kiss, karimo n'inzobere mu mategeko mpuzamahanga, diplomasi n'inzobere zo muri kaminuza. Abagize aka kanama barimo uwahoze ari ambasaderi w'Amerika ushinzwe ibyaha byo mu ntambara Stephen Rapp, umudiplomate w'umunyagana Patrick Hayford, umucamanza Nina Johnson ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza n'ubwa Norvège, ndetse n'umufaransa w'inzobere mu mategeko yitwa Pascal Turani. Aka kanama kandi kazanasuzuma ibikubiye muri raporo ya UN yiswe Mapping Report y'umwaka wa 2010, ndetse n'ibikorwa byo kurenga ku mategeko bya vuba aha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gatanga umurongo wo gukurikiza mu mategeko na diplomasi kugira ngo habaho kwemerwa kw'ibyaha n'indishyi ku bahohotewe. Aka kanama ikindi kazakora mu nama ya mbere y'aka kanama yabaye muri iki cyumweru gishize, habayeho kumva amakuru mashya ku bikorwa by'ubukangurambaga na gahunda zo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugerero. Rusenge yavuze ko gahunda ya mbere y'aka kanama izaba kureka guceceka nk'uko yabitangaje. Itangizwa ry'aka kanama ribaye mu gihe Kinshasa ikomeje urubanza mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera, aho irega u Rwanda ibyaha bitandukanye, mu gihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi asaba ko amahanga yakemera icyo yise jenoside ngo iri gukorwa bucece muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ukibaza aka kanama kazakemura ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa ko kazaza gukomeza ibyo bibazo mu buryo bugaragara kandi bufatika, ko twagiye tubona mu bitandukanye nta kigeze gikemuka mu byegeze bigerwaho byose cyangwa byagaragajwe bishingiye ku manza. Abantu batandukanye bagenda bagaragaza ko kugira ngo ibibazo biri muri Kongo bikemuke hakwiye gushingirwa ku byerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge, ndetse bikanyura mu biganiro, ko aricyo kintu cyonyine cyakemura ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho kuvuga ngo wakemura ibibazo biri muri Kongo ari uko ushyizeho ubutabera, ushyizeho ibiki n'ibiki, ibyo byo rwose waba wibeshye, waba ukishe kugira ngo ukemure ibi bibazo. Ukibaza Mapping Report ni raporo itaravuzweho rumwe
kubera uburyo yakozwe ndetse n'ibinyoma bikubiyemo, ubona ko bagiye kwishingira ariko mu by'ukuri nta kintu kirimo. Reka tujye ku nkuru yindi igaragaza yuko u Rwanda ruri mu bihugu 10 mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara muri Afurika mu kugura intwaro nyinshi, aho bagaragaza yuko Nigeria ari cyo gihugu cya mbere, Senegal ari iya kabiri, Mali ari iya gatatu, Ethiopia ari iya kane, Angola ari igihugu cya gatanu, Kenya ari iya gatandatu, Mauritania ari iya karindwi, Burkina Faso ari iya munani, Cote d'Ivoire ari iya cyenda, u Rwanda rukaba 10. Ni icyegeranyo cyakozwe na Stockholm International igaragaza yuko u Rwanda nyine ruri muri bino bihugu 10 nibura bigura intwaro nyinshi muri Afurika mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ni ibyegeranyo bigenda bigaragara mu bitandukanye bagaragaza uko ibihugu bigura intwaro ndetse n'ingengo y'imari mu gisirikare uko igenda yongera. Ikindi bagaragaza nuko u Rwanda ruri mu bihugu ingengo y'imari yabyo yiyongereye mu gisirikare. Ariko ibi ngibi biraba mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ngo igaragara ku rutonde ko ari igihugu cya 8 muri Afurika ngo gifite igisirikare gikomeye. Felix Tshisekedi mu nama yararimo yavuze ati intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe indi ntera ikomeye, rwose irenga imbibi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igera no hirya no hino ku isi. Ati yabaye intambara mpuzamahanga. Avuga yuko ngo Afurika itakwiye kuba yumvwa mu gihe ifite ibibazo gusa, kwako yakwiye kuba inumvwa mu gihe ishaka ibisubizo. Niko Tshisekedi yabitangaje we. Nabata Afurika yakwiye kuba yumvwa mu gihe ishaka ibisubizo, niyumvwe gusa mu gihe igaragaza ibibazo. Tikwiye kumvwa mu bihe byose, yaba ari mu gihe ifite ibibazo, yaba ari no mu gihe idafite ikibazo. Ati kubera yuko kutwumva gusa ari uko turi kugaragaza ibibazo, ati ntacyo bizaza gukemura. Ati abantu bakwiye kuba batwumva nk'abantu natwe twashaka ibisubizo ku bibazo biri ku isi. Ati kuko nimukomeza kumva ibibazo gusa bizagera Afurika muyibonye nk'aho ntacyo ishoboye. Muri Kongo byo ibibazo bikomeje kuba byinshi. Muri Maniema ndabona bagaragaza yuko hari umwe mu bashoferi bishwe bakoreraga umuryango bita umuryango umwe mu miryango ikorera mwa bino bice, ni umuryango bita Sakima SA. Umwe mu bashoferi babo bita Baharama Kiko yishwe n'abagizi ba nabi nk'uko bigaragara, kandi yitwa mu buryo bwa kinyamwaswa nyine nk'uko byanagaragajwe n'abantu batandukanye. Ni mu gihe imyigaragambyo yamagana umugambi wa Faci wo guhindura itegeko nshinga n'ubundi ukomeje. Kuri gahunda yiteganyijwe nuko ku itariki 22 z'ukwezi kwa 2026 urubyiruko rw'ishyaka Assemblée pour la République riteganya gukora imyigaragambyo mu ntara ya Haut-Uele no muri Katanga. Ikindi abateguye iki gikorwa bavuga ko bagamije kwamagana umugambi uwari wo wose wo guhindura itegeko nshinga cyangwa kongera manda ya Perezida Felix Tshisekedi. Banateganya kwamagana ibyo bavuga ko ari umusaruro udashimishije n'imiyoborere idashinga ya Tshisekedi. Nabonye Denis Senga avuga yuko Tshisekedi akwiye kwegura ari ibiteganywa n'itegeko nshinga ko nta wabimusekera. Iyi platform ya 664 ivuga yuko Tshisekedi ko nta kizababuza gukomeza kumwamagana, kandi ko tariki 22 bazakora imyigaragambyo bateguza niyo kwikwiye guhaguruka none bagakora imyigaragambyo mu buryo bwo kugira ngo barwanye Tshisekedi n'itsinda ryiwe ntazabashe kwiyamamaza. Ni mu gihe amakuru yandava muri Sudani y'Epfo avuga yuko umunyeshuri ni mu Rwanda ariko ntabwo muri Sudani y'Epfo, umunyeshuri w'umunyasudani y'Epfo wiga muri kaminuza yo mu mujyi wa Kigali yitwa Viola RBB Albert yasabiwe gufungwa imyaka 5 no gutanga impozamarira ya miliyoni 9 kuri kiranyo wo gukubita umwarimu we no kumutera ubwoba ko azamwica bapfa amanota. Urubanza rwe rwaburanishijwe kwa 16 Nyakanga 2026 mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Cyemezo cya nyuma kizatangazwa n'urukiko vuba aha. Icyavuzwe nuko abanyeshuri benshi baturuka muri Sudani, muri Liberia ndetse n'abandi batandukanye b'abanyamahanga bakunda kesh guhohotera
abantu benshi bo mu Rwanda, yaba ari abarimu, yaba ari abaturage, yaba ari abanyeshuri, yaba ari abashinzwe umutekano ku bigo by'amashuri, bakunda guhohoterwa mu bihe bitandukanye. Bamwe bagiye bakirukanwa mu mashuri, bakirukanwa no mu gihugu, ariko mu bindi bihe ntibagiye birukanwa, bagiye bagumizwa mu bigo. Ariko ikivugwa ni uko byo bagakwiye kuba hashakwa umuti ufatika kugira ngo aba bantu bahanwe rwose, bahanwe, kuko icyo bakora nyine kenshi ubona ko ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Bakunzi rero bacu ba Africana TV, turabashimiye ko mwaduha umwanya wanyu kudukurikira. Andi makuru yacu turaza kuyabagezaho mu makuru ataha tubabwira ibivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu nakagaruka, utarakora subscribe ayikore, uwayikoza liking akore, duhe igitekerezo hariya muri comment kugira dukomeze kugusangira amakuru y'ibivugwa muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Murakoze, turabashimiye.